Saan ko akapanasan ti istorya ag ita, no dikat may papan iti anak ko. Irugik ti ag istorya, iti kagrad-graduar ti anak ko, iti 2-year course ngayon nalanat. Bueno gagayam, intay denggan ti panakay drama ti surat ti pagayam nga Erling dito. Mabiit laag. Umayak man na Erling. Ay katuan sumarkabing. Ngamne, awan jagayam mo. Napanan na ngay nana. Rimbormot, ada ka nung kasinarak na atao. Ay sus! Nakisinarak man nga tan iti dayji alakay. Ha? Lakay? Asino alakay? Ay nahatap na umuyo nana. Adagar aram kininalin alakay a big time. Kasla makamay-mayat jelo ka. Laklakay pa'y awan no inauna pa yung da kayo dayjing agar aram kan kuana. Anya? Diyo ipalubos nana. Nagpintas jagayim ko. Lakay lang iti pagtungpalan na. Kan may sa. Addan sapay asawa da di asutor na. Anya? Iso abagbagaan nyo jagayim ko nana. Jak lakit di kayat amay lawan ni nalin itilaklakayan. Jak ipalubos nana. Paraken ka nalin. Anya da ito. Lukatan ba? Ha? Sing-sing? Wen, sagot ko kan ka, kas pagyaman ko iti panangaklon mo nitayat ko. Agyaman nakmilyo. Ay wanam day ta ha. Tikayat ko, kanayon anak kasuot kan ka. Tapno, kanayon nag-amalaglagi. 1 milyon. Kan oray awan day ka asing-sing. Kanayon kang adda iti lagip ko. Numanugot ka, agdenatan ka sa gasawa. No, agdenatan. Kasanunti mo ng asawang. Asikaswo kon ti may papaniti dayta. Asikaswo ti may papaniti legal separation mi. Kapayatan ti panagdenata. Basta agdenatan ka sa agasawa. Yak amo no kasano ti panangibagak iti inak iti dayto. Mabuti na. Di ka matanagan. Siyak ti magam mo. Kuyogin kay tinam. Ta siyak ti mangibagay ti may papan ka na ta. Yan kastamatan ipakadakan kan kuana. Nalin, anya ti kayat asawan da ito'y? Nana. Saan nyo ko mga ungtan ni Nalin kabsat? Di kay agdanag ta saan ko alokwan ni Nalin. Kasano da ito yan, Nalin? Kasano no maamuan ti amam ti may papan iti da ito'y? Nana. Siyak di makamu makisarita ken kuana kabsat. Ipakadak ko man ti panagdinami itanagyo. Saan? Agkasar kayo pa nga umuna. Sakay to agden na. Nanang, saan na mabalin? Ha? Ape saan ang mabalin, Nalin? Basta, ilawlawag kunto ti amin kada kayo. Sumangpet ti amam inton bigat. Isunton ti kasarita may papaniti dayta, Nalin. Nanang, ay ayatak ni Milyo, nga oray kas ti edad na. Saan mo taparikot dayta kat, Nalin? Nulakit di ta single. Ngam kasado mat. Kaya't mo ti agbalin akatit? Nabayagan ang nagsinada, Nanang. Uray pa eh. Kan may sa, asikaswan na kano ti may papan iti legal separation dayta asawa na. Kabayatan ti panagdan nami. Basta jay amam to ti kasaritam. Sumangpet inton bigat. Nga agga po iti trabaho na. Pakiasawa mo, no kayat na bakit biyag naman. Anya, itulok mo? Kayat na nga rod, malapdam ketlen. Ay, ipaay mo, no nyaman ti kayat ng aramida ni ti biyag na. Bagbaga ang maminsan. Ngam no natangkan ti ulo na, bye-bye amon. Imbag man ta nakalagip ka na, Lin. Kunak no nalipatan ako nagayim mo Nakidin na ka ni ti dayji alakay. Nalipatan nakmutun. Pasensya kan, friend. Seloso nga ni Milyo. No mabalin, di na kayat nga agbayagak iti papanak no kas ti arumara. Ay, anyan, tinagtungtung palam na, Lin. Dinadahil mo ti biyag mo iti dayji alakay.
Oray kas di ni Emilio akit kita ngam na sursuro ko nga inayat. Napatag itibiyag ko ti asawak, Bing. Amo ka ha. Material abanag ti kinayat mo kankwanan niya. Aklunak, kastay di damo. Ngam ita, ay ayatukon. Sa bagay, napintas ti biyag mo iti danana. Ngam ne, laglagi pam, adda asawa ni Tata Emilio. Kasanon, no agsinubyan da iti asawa na, di sikam ti naiwawa. Ay na friend, saan to amo pasamak ti kasta? Tamadaman ti panangas asikaso na iti legal separation da iti asawa na. Diyak amukan ka? Saan pa imot analadaw ka ti amin? Mabalin mo pa'y tagbabawi, friend. Panawa mo da di alakay. Saan ada kayo ti pare ti tunggal maysa? Saanan? Nasingpot kanyak ni Emilio. Kan oray ti kakaiso na nga anak na. Nasingpot mo't kanyak. Sa anak amarigatan ang makibagay iti anak ni Emilio. Tagpada da iti ugali. Nasingpot da nga agama kanyak. Kumusta niya anak mo iti sidong ni Emilio? Nasaya at mat siguro Nakaragragsak mo tunggal agpasyar dito'y balay. Nasaya at ano kasta. Sapay kumata, saan nga agbaliw na di Emilio iti anak ta, bakit? Malading itanak para iti anak ta. Agbasbasol iti kasdyan nga aramidan na. Di mo't as-asikaswanan ni Emilio ti panagsinada iti asawa na. Kasta mo ti ibagbaganin nalin nga anak ta. Matlagaya. Awan nga rod ati rumpang nga pagladingitam. Agbalin tumot lang aligal ti panagdenada. Agragsak ka kiday ta nanamay to ti biyag di anak ta iti sidong na di Emilio. Mamin ano nga ibagag adi ka agkaw-kawas iti kastanalin. Ha? Anya manin ti maditi kawas ko ay Emilio? Nagkipat. Agpapaaram ka kaday. Anya kamutan? Apay akas na ti sasawam kanyak ngay? Agbado ka iti nalawlaw. Sana nagkikipat. Apay, balasang kaya. Emilio, daytoy nga rod mati pakakomportabyak akawas. Nagalas arason. Papa, apay ay alapdan nyo ninalin nga agkawas iti kakasta kat bagbagay naman. Saan mo't ababastusan na kitaan? Disente mo? Ay basta, manjak ti kasta nga style ti inamrik. Agpapaubing kidain, kaslag papaaram. Pasensyamon ni Papa nalin. Lakay ngaminan, iswakas jay. Wan, maawatak matkit di, Rick. Ngam, itala arong martikas diyang ugali na. Saan mo't akas jay ididamo mi ti agdan na? Basta pasensyamon ti amak, ha? Siya kalakuman ti makaamo ang makaaw-awat iti ugali ni Papa. Kumustan ti as-asikasum a legal separation niyo iti asawa, Emilio? Diyak sa itulo yan. Anya? Apay ngay? Masaduta ko na mga sikaso iti dayjay. Anya manan ti pampanunutam ay Emilio? Apay akasta ka? No di nakayatan, idiritsyo mon kanyak. Tapno amok tararamidag. Di nakmabalin alukon nalin. Anya ka din day nga ipagpagam. Sikat ti asawa. Awan panggap ko amang isukat ken ka. Di nakmabalin alukon ko nakmat. Mapasak amin na tigtig na itam amok a tao. Sige. Di ka nagungan. Aramidak amin ti anyaman na kayat mo. Agtong palak iti amin na bilin mo. Basta di nakpagat atapan, Emilio. Ne, si kamit gayam anak. Apay akasta ti kawas mo. Kas ka malabakbakatan una yan. Naglusyang ka. Kas titi kayat ni Emilio nga isuot ko, nanang. Dagiti nalalawa at t-shirt kan nagagaya da palda. Una yan. Pagbalinin na kamatla una yan abakbakatan. Nasurok la ba inti titawan mo? Kas kalagtawanan iti 40 iti kastakaws mo. Nanang. Kat kumusta ti trato ni Emilio kan ka, anak? Kan kumusta ti ipagpagnana panagsinada iti asawa na? Nalpasan? Saan pa'y nga rod, nanang? Kunamot ni Emilio nagastos ka no. Ado ka no ti pasikot-sikot na. Masadot san amang ituloy iti dayjay. Anya,
Apay ngay? Baybayan yun, anana. Okay lang mat kanya. Kasanukan ngay? Saan nyo ang mabalinti agkalay? Sano kasta? Okay lang kanyak nanang. Awan problema. Jakmat mabalin a persaan ni Milyo. Nang runa ita ta nagbaliwan to kali na. Apay ngay? Managimon ita nanang. Saanin akas adi na pakibibiyangan ti anyaman nga aramida. Ken anyaman nga isuot ko. Ultimo pa nagkatawa kat pakibiyangan na. Di na kaya tinapigsa pa nagkatawa. No kasta. Limitado mat gaya man titigtignay mo iti dindana. Ay sinaamon. Total saan kayo ang nagkasar? Saan ang mabalin, nanang? Ni Milyo tinakadadaalan ti masakbayak. Isang aklo na kon. Ison tumutla ang ti pakaurnosan ti biyag ko, nanang. Naggapwan. Kinape akas tamanan ti suot mo. Nagbago ka manin iti jak kayat? Milyo, mabagbag ka lakon iti aramidam kanyak. Jak maaramid agiti kayat kong aramidan, tapakibyangan mat amin at tigtignay ko. Kahit, anyeta, sukiran na kaon kasta gadi? Naggapwan. Ken asino di kinasaritam itay iti kalsada a lalaki? Nagkapuak iti balay dananang. Ken ni mani dayjay. Siningir na, tadautang ko anatangkan ko ana. Garanggan dyan kakit di Hala, inkag sukat. Ken jakayat ang makikinkin na tawa ka iti sabali ang lalaki. Ay, nalabos kan, Milyo. Istrikto anak matlaw na yan. Jakon kabaylan ti kastingar aramidam. No di mon kabaylan, di pumanaw kan. Anya, kalpasan ti panang dadaal mo iti amin-amin ko. Kasta lang ti bagam, awanan kay ti bain. Munauma kan, pumanaw kan. Jakayat ti ado alabid. Di sige, pumanawag. Pumanawag, tapapapanawan nakmatan. Oy, Nalin. Talaga ka di asin amon da di Emilio? Sana niya. Jakmat may turod Napatagan ni Emilio kanya. Nga uray kasya ti ugali na. Apay nga rod pinanawam. Kunkunak lang ti kasyay. Naging papanawak lang. Taurayik nga umay naksukunin dito balay. Ngamnay, makalawas yung tinapalabas. Di nakapaymot lang may sinukon. Apay ngay? Wan nga ron. Masurunak mo't kinkwana. Jakmat lang maurayan nga umay mangsukon kanyak. Amok ngay ayatin nakday jay. Nupudno ngay ayatin na ka. Apay adi nakapayla umay alaan, Tinasayaat. Agawid aklangan, Bing. Subliak ti asawak. Lapit lang, umayan. Adda akon rin. Ni Papam, adda ka di? Sumar ka, Nalin. Kunat mo magsina kayon ka ni Papa. Jak gayam kabailan amay sina iti amam. Urayak mo may naksukunan. Ngam jak mat mauray. Iso anagawid akon Kwa, ada ni Papa iti silid na. Ket, ada kaduwa na. Asino? Sabali man rin nga asawa na. Insangpet nang naidya babae. Sumagmamano lang nga aldaw, ti kaawan ni Nalin nga anak ko iti balay ni Emilio, nang isang peten iti sabali a babae, Mr. Lonely. Sigon iti anak ko, narigat na kanungaklunen. Ta adayo abakbaket, ti nangisukatan laken kuana. Di na kanon kayat, ti kas kaninalin nga ubing, tamarigatan kano amakibagay. Nasakit, ariknaan ti anak ko dayta, Mr. Lonely. Uray siyak nga inana, nasaktanak man.
Tinlak isalaysay, kat may papan iti kapadasan ti anak mi. Apanaganan taylaangan iti Frank. Isuday ti asawa na ti pakaisentruan ti inak istoryaan. Wano gagayem, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo ang lolik. Frank anak, mapan ka kano ijay balay da karpyo, in katarimaan ng jeref da. Nanang, Frank. di yung disturbo ni Manong iti silid. Apay, anyat kukun na ya. Adda ka sarsarita na iti cellphone. Asino? Ti textmate na ti girlfriend na. Manan. Amangan no maasawaan iti babiit ni Manong nanang. Anya? Di na pala nakit-kita asawaan nan? Nakita nan iti naminsan. Kat madlaw nga inlablaunay ni Manong. Anya? No kayat nan ti mga asawa, ti ibay anyo. Lumakay mo ten? Kityam amo na pa'y kumamati nubya na kada kami akan ni tatangyaw. Kap na makita may mang. Uy, basta urayin nyo lang nanang. Madanon to dayta. Apay Frank, puno aya jay ibagbaga ni nanang mo kanyak. Nga anya tatang? Adda ka nun lobyam. Ket asawa mo niti mabi. Wen tatang, ngam sakbay na. Yam amok to pa'y kada kayo tinubyak. Taga-anungay. Taga-Pangasinan tatang. Di so anyat nagsaritaan nyo, di agkasal kayo nga rudan. Wala, ngam saan da palang agam amo unay agkasardan? No anya te kayat jay anak mo, palugudam. Madlaw akayat nan ti mga sawa. Makas-asawa siguro na. Yawid na kano diti balay, kayam amo na kadata. Ada nagsardeng nga tricycle iti batog, lakay. Tay anak tadaytan, kakuyog na siguro ti ibagbaga na anobya na. Kathy, iso dadagiti dadakkel ko. Iso mo ti kakaiso na kabsat ko, niri mo. Agmana agtata, mana? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Iso ti bagbagak anobyak akayat ko nga asawaan, nanang, tatang. Nagamamot gayam, ti babayan lobyam, napintas pa'y. Wan nga rod, langana tinasingpot. Agyaman at nga na, tata. Pati ti panagis-isim na. Matiptipad. Tulagan tayo ti kasarmi, nanang. Tatang, dumanon tayo kuman. Ay, katuwan sige. Pagsasaritaan tayong arudan, ti may papanit ti kalay sayaw. Lakay, baka Dominggon tinapalabas, kalpasan ti kasarda Frank. Wan bakit? Sapay la ko ma, maandaan ta adagos iti apo ko. Ayok ka, kitara lakay! Nene. Kurso natang siguro na yung alfa. Iso ka na yung sige balitan. Na. Agap-apan sa mo dagiti agasawa. Ado lang amin. Ngala, bye-bye amlatan apakit. Apalaang ti agasawa na ita. Di ka makibibiyang. Tinubak ka, di. Di mo karamutan, Taplawan tag kurso natakan ka. Ayok ka kita, babaero. Ano ka ka, di? Amo mati klase ti trabaho. Ada yung pare-per ni Manang Alpha. Iso ano pa anak iji balayda? Awanan ka kit titibain. Feeling baro ka ngamin. Huston! Apay, anya dyan pulog di anak ko kanyak, Frank? Dayjay? Awan dayjay, nanang. Atap na lang dayjay. Awan kinapudno na. Sa anak ko mga umay ditoy, nga bimawag dyan anak ko. Nanang. Agi pulpulong. Di mo apapaan dyan anak ko, Amumat akakaiso na nga anak ni Kathy.
Di mo padpadasin alukwan ni Kathy. Tadilikado ka kadagiti kakasinsin na. Ha? Tapno amom. Labas-pasok dagiti kakasinsin na iti pagbaludan. Kabaelanda ka nga itugawan iti pagbaludan. Nuluklukwam jay anak ko. Kitaan nyo mata jay anak ko abalayan. Ang mga nuluklukon na mata jay anak ko. Ha? Da kayo ti adda iti denada. Bantayan nyo ida. Di nyo kumakonsinsyan ti mading aramid jay anak yo, abalayan. Saan mo ta, abalayan? No, anda makitak amading aramiden jay anak may. Tubngarek. Saan may nga ugali ti mangkonsinti iti dakas nga aramid? No, agipulong kay maminsan jay anak ko. Nasaysaya at laayawid kon ijay lugar may, abalayan. Ha? Apay na agabrod ka, Frank. Nagbasit ti matmat gadam iti pa nagre-prepare mo iti kumkumpor mi. Awan pa ilat anak ta, ngum agrigligatan. Saan tamat nga agrigrigat Uray kaskasan Di tayo mat lumanglangan amangan iti may sangal daw. Sa anak akontento. Agabrod ka langan. Tapno guminawa ti biyag ta. Kan tapno makabalaytan. Tadyak kayatan ti makikabkabbalay kadagiti bakes adadakkel mo. Di mo kumamot pagsawan iti kastadananang kantatang. Masuro na ka rod. Diyak kayat ni mabibiyangan. Man nakibiyang da. Nagalas ti aramid da. Kati. Hey, apay, Frank. Ayan di asawam. Kami si kamutun ti aglablaba. Nasakit ka no ti tiyan na, nanang. Manan. Ay, pambari ti samot di asawam anak ko. Diyak laing pagaro pakas di ti ugali na. Nagsadot lang arudong nagtrabaho, nakatangtang sipay. Pasensyaan nyo lang kumahan, nanang. Apay ngay, tulok mo nga andoran na ka, Frank. Agram, ipalpalubos mo akas ka. Masyanak lang amin kinkuha na, nanang. Kaasyam magtabagay manakaw. Sika lang arudong di mangmanggad, sika pa di para laba iti kawusyaw. Nan, siya kung timang ituloy ito dayta. Saanin, nanang? Siya kon. Ay, na siya kon. Anya man ang ipulpulong mo iti bistrad nga inam ayam. Na. Awan mo ta. Ay, saan nga gipulpulong ka anak ko, Katay? Man nakibiyang ka ngamin abakat. Anyat bibiyang mo ayan ni Frank ti paglabaw. Ay, nagbastos ka naman, ugang. Kunamla na sino ka nagamay di damo, ang apaw, Jacqueline Pagarop, kabaliktad mo't gayam ti ugalan. Awan bibiyang mo abakat. Nanang, panawan na kaming kinikati dito Uy, no. Kati, gusto ko man, pangasim. Asino ti sakit mo? Siyak nga asawam, wano day ta nga inam. Kati. Ala, umaykan. Mapantan iti silid. Remo, ada ka di aramidan? Awan manang Kati. Kapay Kati. Kwa. Masahin naman. Nagsakit ti bukod ko. Ha? Alan, ka, tayo sila ti pang masahyam kanya. Ay, kwa. Dapay gayam aramidag. Nalipatak mo ten. Inagayam iwayway di baka. Nakadkadlaw nanang. Kursunada nak ni manang Kati. Jak like it kan iti importansya. Uy, husto ti aramidam anak ko. Talaga anagalas ti aramid na. Nagpuskol ka ti rupa na Kas jekit inter aramida na. Ay, Jacqueline Pagaraw. Apayakas dyan na dyan babae nanang. Iso tinay kamkamang. Ngam kaslay suket din ti Reyna iti dati apalay. Uy nga raw. Ngimot ngamin manong mo. Nagganot na ng asawa. Ang uray di dapay nagamam mo. Anya nga ita. Rimwar, tipod nung nga ugali, tinaasawa na. Nagalas. Suminatan iti pagtaangan, Frank. Pag naadantangay, Kati, kat awan mat urnong ko. No di ka mat lang amin agabrudan. Awan pa'y mat maaramat akwarta. Agurnong akpa'y tigastusak nga agabrud Ganon tungarod suminatangay. Nagalas ti ugali ti pamilyang, man nakibiyang da. Basit lapa na gano sen. Hay, manjakon, agawid aklangan iti lugar mi. Jak kayatan ti kasto ang klase ti panagbiag. Anya? No kayat mo, sumurot ka kanya. Ngam no pilyam ti pamilyam, agbatikan. Amangan no kakaasi kalaang iti pamayan na iti lugar da, anak ko. Amangan no at adalang anderan na ka. San mat siguro, nanang? Bye-bye no kayat nanti agawid.
Di ka sumurot. Sinaam kiteng. Parigatan na kamutlangan. Saan ananang? Ay ayatek unay ti asawak. Naklon kon ti kasdi nga ugali na. Kat, sumurot kang rot kan kwa na, iti panagawit na. Huwananang. Agnaid kami ni Jebalayda. Saan dang nagsubli, nana? Saan siguro na? Inaladamat amin na nagargarat na. Ay, kaasimot di anak ko. Sigurado ang maparigat manan iti sidong day di ang babae. Itultulok mo't ngamin ni Manong. Ay, naulaw ni Manong mo. Inulaw day di ang babae. Wan nga raw. Pasurot latan, iti anyaman ngay baga day di. Talaga? Madlaw nga gayat launay ka ni Manang Kati. Papanam Kati, nakasukat ka mat? Inak agaplay iti trabaho. Tawan mat gadam. Saan nga umdas ti mat gadam? Kurang nga adayo. Kati. Marabyanak nga gawid. Wala saan, amangan nubigat ton asumang patak. Ay, Rabin. Di ka pala mapanagid dalolek. Ay, kumusta nga tadya anak ta? Naragsak mo't lang nga ta, iti sidong ting rata nga asawa na. Naragsak ka? Tay ayatin nalakit nga raw. Maasya na kidya anak ta. Naturturay mo't ngamin nga adayo di asawa ng isaw. Ay, kaasimot ni Frank. Ha, Frank, adda ka? Apay nagmaymaysa ka? Naimbag mata nakapasyar ka, anak ko. Maala, sumurag ka. Umay ka. Nanang. Apa yan? Agsangit ka mat. Ni Kati, nanang. Pinanawan na kun. Ha? Insukat na kun itibak ng alakay. Anya? Insukat na kun ting inungutak nga asawa, nanang. Insukat na kun. Anak lati anak ako nada, Mr. Lonely. Siyak kag adda anak ladingit, iti pan nakapasakit di anak ko. Ngam di kam nagsardeng, arang papatibker iti anak ko, Mr. Lonely. Ket babayan ti asit Diyos, nailiwliwag na matlaeng tinapalabas. Ita naragsak manen ti anak ko.